62697 marketing. To sam ja, od Nel, tvoj novi omekšivač rublja. Rublju daje mekoću i čaroban miris. Kakav divan miris. I ne samo to, uvjeri se kako je nježno tvoje rublje. Mislim da mi se sviđa. Sad nam je glačanje prava zabava. Ups, na sreću ručnici su nježniji i mekši nego ikad prije. I nema više statičkog elektriciteta. Onda, što kažeš, Ornel? Definitivno Ornel. 3 miliona dinara, ili u prevodu preko 300.000 maraka. U nedjelju od 18 časova izvlačit ćemo u okviru Fonto jackpota fantastičnih, neodoljivih i fascinantnih 3 miliona dinara. Vaše da okrenete 041 222 333. Smeškam se. 3 miliona dinara. U prodaji je novi broj Pink Revije, intervjuju Željko Samardžić, Hani, Marina Tusaković, Zvana, Gocu Tak. Ne želim da neko pomisli da sam otišla iz grupe zato što sam osetila da brod tone. Dara Dvomaja, Era je napravio pravi potez. Nema diskoteke gdje se to ne vrti. Pamela Anderson vezivala se muškarce, ekskluzivno, gdje žive bogati i slavni. Kako jeftinje ne bojite se, kako da provodite lažova. Seks show sa Cindy Crawford. I mi X za da se je imamo. Kad nema kuma, nema ni kese. Ko su 15 najpoželjnijih muma voženja i šta nose u miraz. Testovi, ukrštenice, posteri i naravno nove srpske kletve. Da bogati žena bila tražena kao Pink Revija pa išla iz ruke u ruku. Oni su puka za svakog ozbiljnog kriminalca. Izgubili su $500.000 na kartama, ali još uvijek imaju keca u rukavu. Imaju 3 dana i 2 puške za jedan pucanj koji će im izmeniti živote. Najbolji britanski film 98. 2 čađave dvocevke. Ulicama Madrida, u ritmu rumbe, hara kvarni i trapavi policajac. Egoista, rasista i mačo. Prljaviji od prljavog Harija, on je pravi antiheroj. On je Torrente, glupa ruka zakona, najgledaniji španski film svih vremena. City Records. Novo iz City Records, kompilacija sa najboljim pop dance hitovima. I kompilacija sa najboljim baladama. Luna, Mirjana, Oliver, Lej, Leontina, Beat Street, Ela B, Svetlana Ceca Slavković, Marina Perazić i još mnogo drugih. City Records. 62697 marketing.